جوتیارێکی bi temen 7 salî li taxekî ji taxên parêzgeha Duhokê dijît. Ev zalamê bi temen dibêjît karê çandinê xêr û bereket e lewma min hezeka taybet ya bo vî karî hey. Mam Ehmed Silêman ji sala 1969 tanûke cûtiyariyê diket û dibêjît. Di vî mawê de ji hemî corên xezirawatê min çandîne û digel min jî pitirî hezar malan karê cûtiyariyê kiriye. جبلي كو ظروف سياسية هندا نابينا مجال ندابد بس شو وقت درستي مش آخي قلتي مش ولا آخي كيجي الشيء بيجمتش 1000 مالا فتر قال مش ولا كيجي والهزار مالا جمد بيت شخصك بيت روجي كي بيجت وفلان صاليات قالت بيم قصيرك جوا قاشتي من شاندني هاد الشيء قالك وقالك بكم بس شيء دلي ما شولي ما خوش بتن دلي ما بي خوش بتن هكا ابرو كبير خذ مثلا مليون امي باخي ورد كنا امي ربعي ورد كنا دي شو مليون بربعي لك دي والمسألة كوريا هيد بيجت رزي ملكي نافي ما بري خلكي مع الويد هيد بنافي خوا بس اما على الويد خلكينا نيد منا على الويد ايراننا يا تركينا يا حمانا احتمالا كديا سر بوريا نفتی صبحی ترک همه بوریا نفتی گرفتن کی ما نبود کی قبیل نکرد اگر بتنی li demê derkeftina berhemîmeyê çandinê hikûmet rêkê li wî fêqî û zerzawatê ji derve dihêt bigirît ez bi vî temenî dişêm bi dest û tiblên xwe parêzgeha Duhokê xudan bikim ev e gotina Mam Ehmed ye. اول برپرسید ما و اول فلاحید ما و اوی خلکی ما هیچ بخور تشتکش وی تشتی نهر گرتنا وكي تشي وكي أمريكا حدود إيران فكري وكي حدود تركيا فكري وكي حميدر مديت العلويسة عربكي نفسيا جيزر استيراد من أستراليا مديت الصندوق كده قبات كيري سر نفسيا تري عنب استيراد من أستراليا من الصومال باش عجيبة خدا نتخوي آخي خدا نتخوي آبي اری حکومت بوشی تو هاری کاریا خلکی خوانای که جانتی خلکی تا تجی نام بدن به منت بدن تو پیویا جانتی خلکی و حتی نانه که جانتی خوب دین بینده داری بتاتا امید ماینه پیویا چه و امید ماینه پیویا تجارت که و نی وقت اشتیمش سربابوری به نام دار حمیل مبی سالاتان حمیل مبی شادلی حمیل مبی زخت حمیل مبی سکری التشتی عالم اوی نیت خوار الحدود ابو مدر بازده Ehmed Silêman li sala 1947 li devera Silêvaneyan serberqeza Semêlê jê dayîk bûye û 48 sala karê cûtiyariyê diket û tanûkeyê berdewam e. Diyar diketin hikûmet wekû pêwîstî giringiyê bi kertê çandinê nadet. Ji sala 1969 û tanûke Mam Ehmed Silêman karê çandinê diket. Besiyê nîgeran e jî ji vî kertê û dibêjît hikûmeta Herêma Kurdistanê wekû pêwîstî harîkariya me nekiriye. Dixwazît li demê derketina berhemê wî yê çandinê hikûmet sinorekî bidanît ji bo wî berhemî yê ji derveyê welatî têt. Da ku berhemê wî jî mîna berhemê yê biyanî li bazarî bihête firotin. Ji qeza Semêlê bo badînan sat hatî Samî.